emociju. Zagreb ima svoju povijest, ima svoju tradiciju, ima svoj način života. I u uopće ovoj akciji koja je vezana uz Britanac imamo svi osjećaj da netko ponovo uzima dušu u ovom gradu. Dakle, tržnice su tradicija u gradu Zagrebu. Na tržnicama ljudi kupuju, ljudi se druže, ljudi razgovaraju s drugim ljudima i pokazuje se ovdje jedan odličan suživot. Jedna gospođa koju smo tu zatekli je rekla da je ova tržnica karakteristična i suživot starih i mladih. U okolnim zgradama žive stari ljudi koji dolaze na tržnicu, tu kupuju svoje potrebe, na taj način zadovoljavaju, ali dolaze i mladi ljudi. Ali ono što je najvažnije je da se pod krinkom izigravanja nečeg skriva nešto drugo, to će biti vaš posao da otkrijete o čemu je riječ. Gospoda koja tu imaju, koja tu rade, oni imaju rješenje od Ministarstva zdravstva iz 2015. o sanitarno-tehničkim uvjetima, imaju rješenje da u svojim pokretnim vozilima mogu prodavati te proizvode, prema tome ovo je samo jedna bahatost, jedna samovolja i ovo, ja bih rekla, zaista akcija. Nemojte oduzimati dušu u ovom gradu. U ovom gradu živi ljudi kojima je stalo do grada i živi ljudi kojima je stalo do ovakvih prostora. I nama jednako tako, vidite da smo došli smo u 10 sati. Zašto? Da se pokaže da je to prostor koji trpi i kafiće, koji trpi i nekakve, dakle, voće, povrće, koji trpi cvjećarne, koji trpi da pravo samo da ljudi prolaze tu i da možda sjednu, podruži se, vidi što ima na placu od doma. Nemojte oduzimati, to je poruka svima koji su krenuli s ovom akcijom, nemojte oduzimati dušu gradu Zagrebu, nemojte oduzimati njegove tradicionalne vrijednosti.